Добрый день, поважаныя гледачы. Перед вами национально-вызвольный рух «Вольная Беларусь». Я з радасцю хочу вам паведаміць тым людям, тым беларусам, якія прысылалі нам грошы на сборку дронаў, што зроблена першая партыя 12 дронаў FPV готовых да выкарыстання. Гэта зрабіла наша суполка тэхнічнай творчасці, якая працуе ў вольнай Беларусі. І вось вынік гэтай работы. Гэтыя дроны пойдуць нашим ваярам полка Каліновскага. Дай Боже, каб яны многім з ім выратавалі жыцці і дапамаглі граміць расійскага мордара. Работа наша протягивается далей. Это только первая партия, будут другие партии. Так что, дорогие сябры, вот перед вами вынік нашей працы. Допомагайте нам, присылайте свои сродки, допомагаем самим себе. Допомагаем Беларуси, полку Калиновского, потому что от этого залежит наша будущее, наша перемога. Живе Беларусь, живе вечно, слава Украине! Всім привітання. Ми, вояри полка ім'я Костуся Каліновського, виказуємо щиру подяку всім білорусам, а докладно Вольній Білорусі за їх підтримку, за гэты FPV-дрони, які будуть допомагати нам нищити ворога. Живе Білорусь! Живе вечно!